bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Urugendo rurakomeje, dukomeje tugendana muri dufashijwe n'ijambo ry'Imana, turizirikana, tugerageza kurisangira nk'uko nsanzwe mbibasaba. Ubu rero twageze ku cyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ca. Ni ibintu byiza, nkunze kwibasaba rwose namwe mu nkundire ijambo ry'Imana tureke rituyobore. Ariko inahangaha mu Butaliyani no mu Burayi en general biragoye kuko ubushyuhe ni bwose, imigezi yarakamye. Vraiment c'est une grande préoccupation, ni ikibazo kidukomereye. Mudusabire, imvura iragwa ariko mu by'ukuri ntabwo igira ikitanga kigaragara, kubera ko isanga nyine ibigwa mu muriro, ugasanga nta kintu byagezeho. Ubushyuhe nabwo bukiyongera n'ibintu bikangirika. Ibyo byose nyine ni consequence, ni ingaruka mbi ziva ku kuntu umuntu yigabije ibidukikije, rimwe na rimwe akabyangiza atitaye nyine ku gaciro bifitiye abantu, bifitiye toute l'humanité. Mudusabire rero kugira ngo icyo kibazo tugisohokemo, kandi koko ubushyuhe ntibutumare burundu. Mu isesere rero mu rugo rukuru rw'umuryango, muri iki cyumweru habaye inama y'abashakanye muri les époux en Christ. Bamaze iminsi bihugura, banaruhuka, bajya ku mugezi nyine kuruhuka nk'uko ino bisanzwe bikorwa, ariko bakaniga bigishijwe na Don Francesco, wababwiye ibijyanye n'impano shingiro y'umuryango localisme, bakanagerageza no gukora amaprograme y'igihe kizaza. Ubwo rero nabo mubasabire, baragenda bagana ku musozo, ariko birakwiye ko namwe mubimenya. Ubwo nibangezaho ibyo bize, nanjye nkagira icyo ntoramo, ndamutse nje mu Rwanda nzabibasangiza kugira ngo namwe nyine mugendane, kuko nkuko nkunze kubisubiramo, turi umuryango umwe, tugomba kugerageza gutahiriza umugozi umwe no gufatanya kugira ngo dushakashake nyine Kristo. Ibindi kandi tumushakashake tunamuronka. Ikindi rero ni za gahunda nigeze kubabwira mu minsi ishize, ko tugomba guherekeza mu isengesho za nama ebyiri nkuru zizaba zikazatorwamo n'abayobozi. Hari inama nkuru y'abapfakazi izaba mu kwa gatatu umwaka utaha 2023, n'inama nkuru y'aba oblate izaba nayo mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha wa 2023. Tukomeze tusabe Roho Mutagatifu abitegura, ari we ubyitegurira, kandi n'igihe bizabera bizagende neza, hatorwa abayobozi koko bazagirira akamaro umuryango, kandi bakatuyobora nyine batuganisha kuri Nyagasani mu buzima bw'iteka, buri wese mu rwego rwe no mu cyiciro cye. Amasomo y'uyu munsi rero turabona isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy'ivugurura mategeko, aho Imana ubwayo isaba umuryango wayo kumva ijwi rye, kandi kumva ijwi ry'Imana nta handi binyura bitari mu ijambo ry'Imana, mu gukurikiza amategeko. Niko isomo rya mbere ritubwira, gukurikiza amategeko yanditswe muri iki gitabo. Mu gitabo nyine cy'amategeko baba batubwira amategeko ya Musa, ariko ntabwo Yezu yigeze ayakuraho, ahubwo yarayujuje. Niyo mpamvu nyine natwe ayo mategeko atureba. Kumva ijwi ry'Imana rero no kumva ibyo itubwiriza, no gushyira mu bikorwa ibyo idutegeka, nta bindi. Ntabwo tumva ijwi ry'Imana tuvuga amasengesho menshi dusahinda, ahubwo
tuyumvira, twumva ijwi ryayo, dushyira mu bikorwa amategeko yayo. Twebwe rw'abakristo dufite n'akarusho, kuko Yezu ubwe yaduhaye incamake y'ayo mategeko, ayiduha mu itegeko ry'urukundo. Maze rero bavandimwe, ayo mategeko y'Imana aturyohere, anezereze roho zacu, kandi twibuke yuko nta rwitwazo namba, kuko ntawe uzavuga ngo ariya mategeko ari mu bushorishori bw'ijuru n'indi uzangirayo kuyanzanira, cyangwa ngo avuge ngo ayo amategeko y'Imana ari mu nyanja rwagati, n'indi uzoga nk'inyogaruzi ngo agende ayanzanira. Amategeko y'Imana, amabwiriza y'Imana ari mu mutima wawe, ari muri wowe. Maze rero kugira ngo ayo mategeko bigaragaze yuko tuyakurikiza, no kugarukira Imana. Niko iyi somo rya mbere ritubwira, kugarukira Imana na roho yacu yose n'umutima wacu wose. Maze rero bavandimwe, dufatanye koko tugarukire Imana, tuyigarukire n'umutima wacu wose na roho yacu yose, tuyigarukire ariko kubera yuko dukunda amategeko yayo, dukunda amabwiriza yayo, kandi amabwiriza yayo atunezereza roho. Mu isomo rya kabiri rero twabonye Yezu Kristu, umuvukambere mu bapfuye, igisingizo kitubwira ko byose niwe byaremewemo, kandi koko ni umwana w'Imana ugaragaza Imana. Natwe twemere atugaragarize Imana, twemere atugaragarize ibyayo, kandi koko Yezu ategera umuntu, ntabwo tuba twaramenye Imana. Donc byose biri munsi y'ibirenge bye, byose biri mu bubasha bwe, ibyo bita les trônes, les principautés, les dominations, les puissances, byose biri munsi y'ibirenge bye. Ntihagire rero uwikakaza cyangwa ngo yitere hejuru. Twese turaba Kristo, kuko turi mu biganza bye, kandi ni ibiganza by'impuhwe, ni ibiganza by'urukundo. Turaba Kristo rero kubera iyo mpamvu niwe tubimburira muri byose, niwe kandi natwe ubwacu twaremewemo, bituryohere kandi bidushimishe. Nk'uko rero Zaburi yahoze biririmba ngo Nyagasani, amategeko yawe anezereza umutima. Twebwe twumve yuko ikitunezereza umutima ni Yezu Kristu, wa wundi Yezu Kristu utumenyesha Imana, kandi we byose by'Imana yakoze byuzurijwemo. Natwe rero tubere bagenzi bacu Kristu ugenda mu nzira, Kristu bashobora kubona, Kristu bashobora kwisanzuraho, Kristu bashobora kuronkamwo imbaraga, bashobora kuronkamo iyi nama nziza zituma urugendo rwabo rukomeza. Nyagasani rero, amategeko yawe anezereza umutima. Tureke amategeko y'Imana atunezereza umutima, kandi azatunezereza umutima igihe cyose tuzakingurira imiryango Yezu Kristu, tukamureka akadukoresha, tukamureka akaduha imbaraga ze, kugira ngo natwe nyine duhindure ubuzima bwacu, kandi duhindure n'isi dutuyemo. Ivanjiri rero yatweretse umusamaritani w'impuhwe, wagiye, ivanjiri uyu munsi iratwereka mu nzira hagati ya Yeruzalemu, umurwa mutagatifu, na Yeriko, umujyi w'ubucuruzi. Bariya bagiye bagahita bagakomeza bakigendera, ntibarebe umuntu wahuye n'insanganya, kandi harimo umusaserdoti, harimo uvuka mu muryango w'abasaserdoti, umulevi. Bose ntabwo bigeze bahagarara ngo bitegereze. Bavandi, kenshi na kenshi turareba ariko ntitubona, kubera ko dufite ubuhumyi bwa roho. Mu gutekereza kuri iyi vanjiri y'umusamaritani, tugerageze duhashye muri twe ubuhumyi dufite,
kuko ubwo buhumyi butuma tuba tuzi Imana bya karundura, ariko mu by'ukuri ntitubashe kubona Imana muri bagenzi bacu. Turwanye ubwo buhumyi, tuburwanye twicuza ibyaha, duhinduka, tugarukira Imana, kuko nibwo buryo Imana iduha kugira ngo tubashe kurwanya ubwo buhumyi. Umusamaritani rero we rwose, ndetse ntabwo murabyibuka, Yezu agana i Yeruzalemu yanyuze muri Samariya banga kumwakira pe. Yakobo na Yohani babaye cyane, rwose bashakira igihano bibabera isomo, ariko Yezu ntabwo yabikoze. Abantu wabonaga badafite orthodoxy, badafite amahame y'ukwemera akomeye ahwanye n'ay'Abayahudi, ariko bo uwo muntu yaragiye ari mu rugendo, abasha guhagarara aritegereza, areba icyari cyabaye, hanyuma atanga ubufasha kuri mugenzi we. Kenshi na kenshi usanga abantu benshi tuvuga ko tuzi Imana, tuzi ibyayo, ari twebwe twihitira, nta kintu bitubwiye. Ariko abo twamaze gushyira mu gatebo k'ubupagani, ugasanga hari n'ubu bakora ibikorwa byiza by'Imana kurushana twebwe twese. Usanga tuba tuvuga ngo tuzi Imana ku buryo buhambaye, cyangwa twarayiyeguriye ku buryo ubu cyangwa buriya. Umusamaritani rero yaragiye areba uwo muntu wagiriwe nabi, aramufasha, amuha ibikenera ibyo yari akeneye byose, ndetse aniyemeza no kumurihira lodge, niko hoteli, kugira ngo asaba ko bakomeza bakamwitaho, akazabishyura agarutse. Kandi bavandimwe, ibyo bintu uwo musamaritani yabikoze atarebye ubwoko bw'uwo muntu. Ntabwo yari azi nimba ari Umuyahudi cyangwa nimba ari Umusamaritani nkawe. Yamusanze ari intere, kuko yari yaguye mu gico cy'amabandi. Ntabwo rero kwerekana compassion, kwerekana impuhwe tugirira abantu, ntabwo tugomba kubanza gukora imibare ngo kanaka uyu nguyu n'uwo mu bwoko bwanjye, n'uwo mu idini ryanjye, n'uwo tubitekereza kimwe, n'uwo mu gice cya politike cyanjye. Wapi, nimba twebwe turi abantu b'Imana, tugaragaze urwo rukundo rwayo, turugaragariza abantu kubera ko ari abantu. Niyo baba ari abakristu cyangwa atari bo, niba ari ibimuga cyangwa bagenda neza, cyangwa ari beza cyangwa ari babi, urukundo rw'Imana, impuhwe zayo zigaragarira buri muntu wese. Nawe rero nimba uri umukristu, genza nk'umusamaritani. Ufashe uri mu bibazo, umufashe kubera ko ari umuntu, birahagije. Umufashe kubera ko ari umuntu, kandi igihe cyose ugerageze kuba mugenzi wa buri muntu wese Imana ishyira ku muhanda unyuramo, mu nzira unyuramo, ube mugenzi we, kuko nicyo Imana idushakaho twese. Bavandimwe rero, mumbere umusamaritani w'impuhwe. Nanjye ndagerageza mbabere umusamaritani w'impuhwe, maze twebwe kwa Padiri Mawuri twese tuba abasamaritani b'impuhwe, bagaragaza urukundo rw'Imana, barugaragariza abantu kubera ko ari abantu, kandi batugaragariza ishusho ya Yezu Kristo, nta kindi. Twese duhurire muri iyo gahunda bavandi, gahunda y'umusamaritani. Twese tuba umusamaritani kuko twabaye mugenzi wa buri wese. Imana nyine itutumaho, Imana inyuza aho tunyura, Imana iduha guhura nawe, kuko ntawe umenya aho abantu bahurira. Tuba abasamaritani beza rero, abasamaritani b'impuhwe bagaragaza urukundo rw'Imana, barugaragariza abantu kubera ko ari abantu, ahubwo atari ukubera imibare twabakoreyeho. Dukomeze rero turyoherwe n'ijambo ry'Imana, turyoherwe no kuba muri uyu muryango, turyoherwe no kuva indimwe muri uyu muryango, muri Yezu Kristu, kandi duhuzwe koko n'ijambo ry'Imana nk'uko nkuze kubibabwira. Turihuriremo, turimedite, turyohere. Uyu munsi turi n'amagambo rwose y'akataraboneka atugera ku mutima mu gitabo cy'ivugururamategeko, ni mu isomo rya mbere, Ivanjiri
zaburi, psome yo kuzirikana, hakaza isomo rya kabiri mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, hakaza n'ivanjiri nkunze kubibabwira muyitindeho cyane cyane muyisangire. Ni uko yanditswe na Luka ku mutwe wa 10 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 37. Duhurire muri ayo masomo, nongere mbisubiremo, nkunze kubivuga rwose, ntitujye duhererekanya amashusho kuri WhatsApp gusa, ahubwo duhererekanye ikintu cyatwubaka, kandi twebwe nta kindi kitwubaka usibye ijambo ry'Imana, kuko niryo twahamagariwemo kandi niryo ritugira abasamaritani beza, buri wese akaba mugenzi wa buri muntu wese Imana ishyira aho anyura cyangwa iha guhura nawe. Ndabakunda rero kandi mbahaye umugisha w'Imana, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Icyumweru cyiza, kandi dukomeze tugendane mu byishimo by'ijambo ry'Imana.